Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Sarkar Jala ka Balailam da Kakanhon, Meghalaya Democratic Alliance, kala kentat ban aila di ke jingti doyong ha ka Jala Meghalaya, lengba kata ka MMDC, ya ka bala proidang da ka Sarkar Barem, Balailam da Kakanhon jong ka Meghalaya United Alliance. Usambut Menteri Rang Bak Kejala ubah Prestun Tensong hak kejengkren bat ke Batisi TV ulai tu baka Sarkar hadian bakala bishar bniak bah kamla satya ban pediangi keni kelenti balaya da ke Sarkar Barem bat hak kejuk kapor ulai tu ru ba namar ba Kejala Meghalaya kedai ke Basyak Kedop hak ke 6 schedule jong ka riti sencar kari India kamla satya ya ke Sarkar Jala ban shim ya keni karai Andre kejingkar part kalong ban wengno ya ke para 12 AB Ubak Prestun Tensong ula ongro bak Sarkar kelada pa iki affidavit syaka Ministry of Coal bat syaka Ministry of Mining and Geology bat kumjo syaka Ministry of Home Affairs halor kani kapang. Kai ke ba mentah ke begila nomor pi initially nomor pi ha ka por ke previous government. Kai ke begila kalong ba ki submit ye details. Ka submit ye details pro kai kalong ba syaka Ministry of Coal mo syaka Ministry of Coal ki pa syaka Ministry of Mines nangta syaka Ministry of Home ka bagi pa kalong ba ya kane ka mining activities ya coal mining ban take over no da ka MMDC kata kade ka ba kile ha usnem 2014 15 16 previous government mo kemudian pok ke lam jong udok mukul ula pa kata dengan pi mentah bade ka problem ngi hawan man swat back to square one kolong ba andang ilawat jingmut nak ki babun ki balang borok wat kini ki trai cakai ki kim tre ban handover syaka MMDC ngalap hiat ku ta kamut kalamut itan tamau tu coal block kamut ngi haban ya ja katuka ke yong ka auction hi de hagan ni ka system ka bangingi im kamtam ka 6 area class hutu bai ba bangin ya de auction policy kalong against the interest of all people. Number 2 pada aspek di provision of the 60. DKI ke mengilai kalong ultimately ngilala but convince the Ministry of Mines, Ministry of Coal ba nginem lek ni ke proposal ba pa manswa. Berkata kalong ba ngingi kwa bit ba ban invoke ya katu ke para 12 AB. Bagi request mena kalong ban invoke ya katu ke para 12 AB. Kata kali ka very important mata True presidential notification. Ya true presidential notification. Kata kali kejing kuat kejungi kali kejing mujungi. To hadin nangka menta ka don ka we kejing ka issue pada menta ka don hapo ka Supreme Court. Dalam Supreme Court kadang le ke hearing. Tiga hearing kadang ya entah. Next hearing kan non hakar pratrik. Baka hearing hapo ka Supreme Court. Kelong baka Supreme Court pada kapan ya ka views jongka ministry. Coal Ministry, Home Ministry, ki borok ki connected ministries, bakin submit KA baki ke Pak Banlek, nak kementak ni kam. KA ke proposal. Dengi siapa kamu sikini ministry bro ki. Kamu pilih apa? Dia mentak syong dia sahaka Government of India bahkan submit ya ka affidavit siapa ka Supreme Court nak kementak ni.